Biyag ti tao. Agyaman ta nakaawit kan bakit? Makaina na kamit langain. Ala, maala ka ititugaw mo. Tailutak man day tabukot mo bakit? Ay na, saanan, Alan. Okay, aklaan. Di nakpakadanagan. Mabanog ka lang. Alakit din. Dahil matlati wagas ko, tapno makatulong akan ka. Among matamay sa ako na baldado, bakit? Saan ako na makatulong kan kang agtrabaho? Ay na, saanan. Nintulangan na naibiyang ti pagpailutak no madamdaman. Pasensya ka na. Jane, bakit? No saan ako maabaldado? Saan ka ako maamarigrigatan ita? Kabailak daytoy, Alan. Masapul nga agbalinta na tibkar para iti pamilya abinukal na. Agyamanak bakit ha? Sapay ko ma, tadi kan tupulos agbaliw kanya. Saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka? Ay ayaten kan tulat na. Nga uray anya pa'y ti mapaspasama. Kasanungay, Jane, balasang ko. Pagaw-awidan na kuntay anak ko. Agtrabaho ka nung aminin. Katawan mga awir iti anak na. Ay, kasanungatan nana. Pasensya kan Nujak na ipakada-adagos kan ka. Biglaan mo't nga, men. Ala nana, di kay mo't mabalin alapdan. Tauray jak kumakayat apumanaw kayo. Ngamawan mo't maramidak. Ay, pasensya ka talaga. Jak kayat apanawan kayo no mabalin. Tama siya nakada kayo. Nangrunakan ka, ta si kalaangan ti mangmanggad para iti pamilyayaw. Manipod na disgrasya ti asawam. Ang amawan mabalin ko. Sige nana, agsapulak tulangan iti kasukat yun. Umay kami man, Jane. Ay, da kayo matgayam nanang. Sumrag kayo Agyaman kami. Kumusta ti anak ko? Ala, sumrag ta ka nun anak ko. Tapas-pastor ka na tamot to'y ipag mo. Wala nang. Nakaturog ni Alan nanang. Kahit kumusta kayo? Awan trabahom ita, Jane. Sa anak asimrak ita, nanang. Nagawid nga minan tay tangtang danak ang mga awir iti apo ko yo. Ay, kastaya. Lanay, irwar mon tay insang putta amasida. Wala nang. Adamat pa sida iti ref, nanang. Naggastos kayo pa'y laang. Kababain mo't no umay kamay nga awan imat may. No muna kat baldadon ti anak ko. Saanon ang makatrabaho? Huh? Malaan lanay, inka iluton ti insang patamasida. Sikat agluto, takababain mat, nunipay la Jane ti pagluton ta. Ay, wala nang. Nanang, saan ka makapagbayag dito Saan ka komportable no kadwak ti asawa ti kabsat ko Oray siyak nga raw. Diyak kayat ti makiplin nastikan dito'y. Kapilitan lang amin, apakitaan ta itinasaya at ti asawa ni Manong mo. Tabalay da dito'y. Ay, agawid tayo nga ruden. Ay, pampanunutak nga rod mo, ti kapsat mo. Ang mga noolpitan to ti asawa na, ta inutil kat nga rodan. O, di yawid tayo idan iji lugar tayo Day tamot nga rod ti pampanunutak, anak ko. Sige nga raw, ta kasaritak di ipag mo. Apay ayawid yun ti asawa kan anak ko, nanang. Wan, tapno saan kan nga agkastaws. Ikoyog men, ijay balay dagiti agama. Ta ijay dan nga agnad. Anya? Imbes, apanangdan mo iti mga awer iti apokok ti kwartam. Igatang mulaangan iti gatas na. Kandi ka madanagan, tadan nila ni ang mga awer iti apokok. Agtinulong kami ang mga sikaso kadaalan kanti anak yo. Agyaman ang nanang. Ngam, saan ka di amabalin nga agbati laangan ni bayaw dito'y dagos mi? Tauray ison titang danak ang mga sikaso kadagiti agamak. Ay saan Asino nga itikad kadwak ijay balay no agbati nila ni ditoy.
Ikuyog milaangad na giti agama ije balay. Kailiw kun tulakit di itananang. Talaga akasta aganus ka, Jane. Mairuam kan tumot lang. Kas itinako-nakaon. Makatipid ka, nuyawid mi dagiti agama ije probinsya. Ken awan matirumbang apagtanagam, tadimi baybayan ida. Maitad amin akasapulan da. Diyak kaya panawan ti asawa nanang. Kasano ang makatrabaho ti asawam, no ibantay mo mat ti bagim kankwana? Ah, Kan apay, di ka mabain kankwana? Ay, di mo laam mo anak ka. Nasaya ti pakpakita na ka. Ngam di mo laam mo ti adda iti kaunggan na. Imposible asaan to ang mauman ni Jane ka. ay ayaten nak ti asawa nanang. No ita, ngam di mo laam mo amangan numauman to kan. Iso nga agawid tayon, tapno awan ti may bagbagana. Mayat ka man no saan, yawid kayon iti apo ko. Ay, nasaya tadda ka, Jane. Kumusta dagiti agamak? Okay, Matt. Ay, apay nga itaka lang nga agawid dito probinsya. Ado nga minti na si Kasok ijay syudad. Naibusan ti gatas ni baby. No kasta, naibusan jay impawit ko itinabiit. Ay, rimawot ni baby. Kasta ka di. O sige, inak gumatang. Ay, siya ako timapan kumatang. Itad mo kanya ti kwarta, tasak ti romwar. Alan lakay, adda ko maibagakan ka. Katsapay ko mata maawatan nak. Anya day tabakit? Kurang ngaming ti sweldo para kada tayo ka sales lady. Iso nga aga brodak laangan. Anya? Panawan na kami iti anak ta? Pakawanan nak. Nudyak imbaga ti planok, Alan. Kinapod no na. Madaman ti panangipagnak iti papeles ko para abroad. Di kay kayat apanawan. Ngam kayat ko ang maipayan itinapintas ang masakbayan ti kakaiso ng anak ta. No mabalin. Diyak kayat nga umadayo ka, Jane. Ang amno kastate kayat mo. Awan maramidak. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kanya? Saan? Maawatan ka. Tano sa anak ko mabaldado. Amok adi na kami kabailan na panawan iti anak ta. Agyaman nak ta maawatan na. Natalgad ti panunot ko amang panaw kada kayo. Taamok adi na kay tubaybay ang dananang ditoy. Awan tirong mga pagdanagam kada kami. Basta anad ka kumakanayon, ha? Wan, agan nadak para kada kayo. Kasta kumamat kada kayo apanawak, Alan. Ay na, nagasat ka ta si katiin rekomenda kiti amok dito abroad, Jane. Agyaman na ka talaga kan ka, Fanny. Nagsaya at kaagayam. Nalakalaang ti trabahom dito eh. Agwalis ka dito parlor, agpunas, kan labaam dagiti kurtina. Kan agluto kay ti kanan tayo. Saan ka marigatan, ta saan una ang nalawat ti parlor ti amok. Ngam, ado ka na yun ti customer na. Iso nga ado kami mata beauticians dito eh. Sige, agagagatak. Tapno saan ka amabainan anang irekomenda kanyak iti amom, friend. Wen, trabaho ti mayam dito eh. Iso arumbang lang aggagagat ka, Jane. Apay nga taajak makontak ti cellphone ti asawa. Ay, ninanang manlaangan ti awagan. Adeta, nagringan iti bangir alinya. Hello? Hello, nanang. Mabalin ka di ang makasarita ni Alan. Diyak mamin makontak ti cellphone na. Ay, nakaturog. Di mo disturbon. Takaasimot. Sige,
Baliwak to nga rod ti umawag, nanang. Urayak ang makariing. Ay, mabiit man lang, Jane. Agpaw ikantuman iti pagagas ni Alan. Ha? Pagagas? Apay, anyat rik-rik naan ni Alan, nanang. Agdudu mga road balasang ko. Nasakit ti sikat na, tiyan na, bukot na, agoya, kan agkubumatan. Anya, awan mo't ibagbaga na kanyak akas na, nanang. Mabain ngamin kan ka. Di na kanukayat nga dapampanunutom di abroad. Di na kayat nga danag ka. Iso asya akon ati mangibagbaga. Tapno amom mo ti sasaaden na ditaw. Inak ko maipaduktaur. Sige nga rod, nanang. Kuyugan yun to. Tapno masigod no anyaman day ta. Sige, ngamnay. Agpawit ka nga rod iti kwarta Tanay, nagrigat ti rumwar no bitin ti kwarta. Wala nang agpawitak inton bigat. Awanan, nakalipatan di asawam, Alan. Saanan ngagpapawit. Kaya't ko ngawagan ti asawa. Takayat ko apan ken. Nupod no ti damag may papankan ko na. Ay na, pudno nga road at dalalaki na ijay abroad. Iso ang nakalipatan. Kan maysa, nadadaalan di cellphone mo. Saanan ang ma-repair day jay, masapol ka no asukatanan iti baro. Or-orayak nga umawag ni Jane, ngamawan mat, kanayon nga i-chat ko. Di namat sungsung-batan ti awag ko no siyak ti umawag. Iso alipata mo day di babae. Balang kantis tumot laeng. Sana bale, tanda kami iti kabsat mo. Saan da kayo abay-bayan iti apo ko? Nagbiit ang naglabas di tawanan niya. Agbakasyon kagaya man, friend. Wen friend, kamaw dyanan na, makitak manendag iti agamak. Kailiw ko idan. Agsubli ka Namnamaan ni Busti pa nagsublim. Wen friend, awan pang biyag ko iti pamilyak no sa anak ng agsubli ditoy. Okay nga rod. Happy trip, friend. Agyaman na, friend. Anak, siyak ni mamim. Apaya di na kayat anak ko. Ay, di mo pilitan no di na kayat. Ay, umay kan anak. Come to mommy. Di na kan kayat yung anak mo. Di na kan amam mo. Come on, baby. Umay kan, tagdigos kan. Nag-awit ka pa ilangan. Alan, apaya kasta kamatan. Di na ka din kayat ang makita. Dapay laro pa mo isara mo kanyak. Kalpasan ti naramid mo. Ha? Inaramid ko nga. Di kan agin didiam mo. Balang kantis kang asawa. Madurmunakan ka na. Di ka maawatan, Alan. Anya di kayat mo asawan. Kaya't mo pa ilang ibalikas ko ti kadat lalaki. Anya lalaki nga ibagbagam. Awan kinapod no dayta. Awan lalaki. Nabayag ka iti abroad. Manmano nga umawag ka. Sa ita, kasangsangpot mo pa ilang. Ngam ipakpakadam manan ti panagsublim iti abroad. Anya. Iso nga imposibleng awan lalaki iti abroad. At lalaki tim batim alalaki mi jay. Alan, awan pamanagnak mo. Tapno sawam ti kasta kanyak. Apay, saan ka di nga umdas apamanagnak ti saan mo apanangaw awag kanyak? Linipat nak, kabayatan ti kadam iti abroad. Anya, kanayon ti panangawag ko kan ka. Iso na lang ang tadyak makontak ti cellphone mo. Katdananang ti kanayon kong awagan. No ibagak akasarita ka, kunadaan nakaturog ka. Kat di da kayat amadisturbo ti pan naturog mo. Di ka nang rason. Agsina talangan. Nasaysayatan ti kasto yung arabidin ta. Tapno saan ako na masaksakitan. Sinaan na kon Jane. Anya ka kadialan. Saan kumamat akasta? Awan mat kinapod no dagita nga ipapabasol mo kanya. Di nakman artistahan Jane. Basta agsinatan. Agawid ka na iti lugaryo. Aglinipatan. Di mi kayat ti makibiyang iti apa yung agasawa. Basta ti maibagak.
Di mo kumalipatan ti obligasyon mo iti anak mo. Awan kinapod no ti pagpabasol ti anak yo kanyak, nanang. Ay, awan maibagak dita. No talagang agsina kayon, awan maaramidak. Diyak mabalin atub ngaran ti desisyon ti anak ko. Basta laglagi pam akanayon ti obligasyon mo iti apo ko. Agawid ak nga roden iti balay mi, nanang. Ngam ikuyog ko ti anak ko. Ay, sana mabalin. Sana kaya ni baby ti sumurot kan ka. Di mo pilitan ti apok asumurot kan no di na kayat. Kan Marsa, asino iti pangibat siyam no agsubli ka iti abroad, o? Saan ako nga agsubli iti abroad? Taaw-awirak laangan ti anak ko. Ay na, sana masapol nga agsubli ka ijay abroad. Apay, di ka masayangan iti trabahom ijay. Kan anya nga iti ipakan mo iti apokok no di ka agabroad. Awan na. Nanang. Ken, di ka madanagan. Tadi mi baybayan, ti ka anakak. Natalga ti ka sasad na iti sidong mi. Iso nga awan ti rumba pagdanagam. Agabrod ka, tapno makaornong ka. Nakaturog ka din ni Manong mo. Ay, wensa. Itaipay ana ulimak iti silid na. Ay, nananang. Balig iti naramid ta. Ginura ni Manong Alan di asawa na. Wan nga rod. Namatimat ka data ni Manong mo anya. Man nga rod. Di nalaan mo apang madakis amin ngayong bagbagatakin ko na. Nasaya at unay ta ginuranan ti asawa na. Adayo ngamin at talaga tiriknak iti dayjay a babae. Ay, wala siya. Adda iti professional anobya ni Manong. Iso ko mati na asawa na. No sana dimtang dadya babae iti biyag ti kabsat ko, ha? Un nga rod insukat na je professional anobya na iti waitress iti inuman. Ay na, sana bale. Tas ininaanan ni Manong Alan dadya babae. Ang di na ko maliplipatan tagi pao iti suporta na iti anak da. Inton makasubliman ng iti abroad. Anya tiket asawan na kita ngay bagbagayo. Nanang. Ha? Sa anak pala nakaturog. Kat mangmangag ko amin ang pagsasalitan niya. Ay, kwa, Manong. Awan dayjay. Joke-joke lang yun. Si Kamet. Ay na, kasano day tuyon anak ko. Pinaayaban na ka no, Alan? Uwan, Jane. Takayat ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Pakawanan na ko, ma. Alan? Namatiak ang dagos iti imbagbaga-dananang. Kanti kabsat ko, kontrakan ka. Awan kinapod na dagitay nga imbagbagadakan ka. Amuklatan a pinadakas na. Tanabayagan adidak kayat aparakan ka. Pakawanan na ka. Ayayatin ka, Jane. Ket di ka kuman pumanaw. Alan, sayang tinapintas at trabaho kijay abroad. Sa anak amarigatan iti trabaho kijay. Kan medyo dakal ti sweldo. Palubusan na kuma. Tapno makaurnong ta adakos. Apa man ang makaurnong ta. Saan kayon apanawan iti anak ta? Sige, basta agan anat ka, ha? Di mo baybay-an ti salon at mo. Uray sika. Agan-anad kayo mat iti anak ta. Sakbay nga agsubli ka ijay abroad. Kaya't may pa iti agkid daw iti pamakawan kan ka. Jane. Nana. Ay, uwan, ipag. Sorry, ano, pinadakis da ka. Iti kabsat ko. Pagbababawian mi dayjay. Saan da ka akayat? Para iti kabsat ko. Angam, ididay ta. Wan. Aklunan da kan kas kamang ti pamilya mi. Tauray anyat mapaspasamak. Si kalat tatiin na ti apo ko. Kan asawa ti anak ko. Sorry, balasang ko. Ala, agpipin na kawan tayon, nanang. Bayaw, tanarigat ti agimula iti sakit tinakam. Kat agpakpakaasi kada kayo. Diyo kumabaybayan ti asawa kan anak ko. Kabayatan ti kaadak iti adayo.
Wan, di ka madanagan balasang ko. Tanatalga dagiti agamam iti puderme. Agan anad ka kumamot iti sabali apagilyan. Wan, di mo baybay anti bagim ijay. Wan, nanang. Agtrabaho akmetten. Tapno makatulong akan kaipag. Tani, saan mat nga rod ang makatrabaho ti kabsat ko. Isong agtinulong tang agtrabaho para kadamanong alan kanti anak yun. Agyaman na unay bayaw lando. Ay, Lani. Biyag ti tao. Manang Leslie, Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sumrak ka man pa'y. agyaman manang. Nagapa kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di? Nga magkakasakit man na nasarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan yun, aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Jayla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Isu nga gabrodak man langan. Anya, Tulungan nak man na makabroad manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas ika ti adda trabaho na. ngambabasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin Basta kayat ko ti agabroad. Pag-abrodam ko ma. Ure ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapangadeng mo. Uwan manang. Iso tulungan nak ko ma. O sige, asikaswam nga rodan ti papeles mo nga agabrod, Jenny. Ay, jak lamasangot agaw Virgina eh. Adama niya balayan. Isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tadyak masangaw. Sige nga rod nanang. Adamo trabaho ka ngamin, Jenny. Diyak maasikaso dagiti anak ta. Sige. Ninanang ko laang ti pangibatsyak kadagiti anak ta mani. Malalala. Naimbag ka ni nanang mo, tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny, bakit? Pasensya ka ni ti panagsasawak na maminsan, ha? Bunga la siguro ti pan nakabambanog ko day, jay. Pakawanan na, bakit? Ala, lipatan mo day, Jay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta Uwan, inal daw to apasyarak ida. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim Tano adaman di mo nagustuhan, anay pakpakitakan ka. Di mo kuman balunan ni abroad. Awan kanyak dagi jay nanang. Kahit kaano nga ron ti flight mo nga ay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kinimanang mo, timang itulod kan ka ija airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumakan ka ija airport, di da pa'y mo't maaramid. Maulaw da kano nga minagbiyahe. Ay na, saan apambar dayta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwada. Ultimo asawam, di na ka pa'y maitulod. Ala, bye-bye antayaw. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabaho ita, nakaw. Naladaw ka mo't nagreeng. Jack sumrek, nasakit ti bagbagik. Kasapulak sa tina nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga amaday. Tamang ano kumaro ti rekrek na aginanaka pa yung around. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniforme iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak usarin. Na, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako nasumrek? Anya, ni, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko nanang. Agtagibalayak lang. Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumra ka. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubeng, ipag. At dada ijay silid.
Mabiit laeng tayabak inabayaw. Un man, awit ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong agaw awirak langan. Awirak dagitan anak me. Ipamaysak ti mga sikasaw kadagitan anak me itikabsat mo, ipag. Anya? Magaam di asawa manay. Adakan ka dagiti anak yaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Wen, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kung kuana. Ay, sana. Di da mabalin nga aramidan day ta. Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan yaw, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubay. Ay, jakmut amo dayandan. Andadan sa ije likod ti balay. Ay, pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan. Apay nga'y akas lamabaybayan mo't dagiti apo ko ta. Nagdudungrid da, kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jakmut mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da aya abalayan. Ay ada, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw ang nagkukutong da. Nakusim da nga road. Ayan ti amada nga'y. Kunak man no iso ti mangbambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi na pala yan. Jak amol, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apokok ijay balay, abalayan. Tada kami pa ila ti mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumi-kumak. Kanawan metlat manumnumarak iti sweldo ni Jane Eja Brown. Tadya anak ko ti pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rudan nagiti apoko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asaan da amatartari pato anaimbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang arudan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan ading ko. Bastagan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang iti gatas dagiti apukaw. Iti... Di ka pa agahin, please. Talaga mo na saan? Aguray ka. Ni mani amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibkibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasaritam anak kaw. Ibagam nga isardeng nanti kasjay nga aramidan na. Saan na nanang? Saanan tay? Jacket kasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na Ngam, no kabailan nang aramidan, kabailak man. Anyat kayat mo asawan, anak kaw. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye. Imawag ka din ni Jenny, Leslie. Saan pa'y nga rod, nanang? Apay nga ay. Saan pa yun ang nagpawpaw iti kwarta? Manipod na amuan na ti kaadat babae ti asawa na. Saan beton ngay mawawag? Uwan nga rod, nanang. Diyak ngamin makontak ti cellphone na. Ngampadasek manen akontakan, nanang.
Hello, Manang? Agyaman nakta nakuntak kamit laangan, Jenny. Kumusta kan? Apay adi kamit agpariknan. Busy ak ngamin, Manang. Kaano ka nga agawid? Di ka kadipay agbakasyon? Saanan? Awan ganas kun ngagbakasyon. Takas jay mo tinarami di awanan bain nga sawak. Kat, dagiti anak mo ngay. Di mo kadi kailiw ida. Agawid ak tulat ta, Manang. Ken agpaw ka kumamot iti para kadagiti ubing ading ko. Awan nga rod kwarta ak, Manang. Anya, pangipipanam ngay iti masusweldom dita. Ado ti paggastusak dito eh. Pakianos yu pa'y lagastusan Sana bale, adamot trabaho, Manang. Kanawan mo't sa bale a paggastusam. Iso nga anusam pa'y laang dagiti anak ko. O sige, tani. Simang putin ti amok. Bye. O, ati nanang, nagsweldo akon. Ingkay tumakityandan, kan igatangan nyo iti masapsapol dagiti kakaanak. Agyaman na, kleslay. Ay naimbaglakit din, tada ka tumultulong ka dagiti kaanak ka manakaw. Kasano lang atan no awan ka. Nasingpet ti boss ko iti kumpanya pagpapaayak nanang. Naitaluak iti posisyon iti opisina. Iso ang imato ti sweldo. Ay nagsaya at nanakaw. Iso ang naasidag ti bendisyon kan ka. Tama nagtulaw kan nasingpet ka nga main anak ka. Hello, Jenny. Italaang manan nga mawag ka. Naimbag man, ta nakalagip ka, ading ko. Manang, nalpasan ti kontrata. Iso nga agawid akon. O, di agawid kan. Ngamapeng agsangsangit ka. Sanda ka pagawitin dagiti pada ka Pilipino dito eh. Nakautang ak ngamin kadakwada, Manang. Agpagpakasiyak. Pawitan bag man iti pagbayad ko iti utang ko dito eh. Anya? Apay, mano ti utang mo dito? No kasta, lalaki tinangip-ipanam iti sweldom ijay abroad, Jenny. Uwan, Nanang. Pakawanan dak ko Tawak lang mo ta makaramid iti sana may parbeng. Ay, Jenny. Aguray ka. Limok magkakadilaan. Wanuan niya. Masikogak, Nanang. Agupatan abulan to'y sikog ko. Anya. Pagkawanan dak ko Nailaw anak ija abroad. Inalilaw nagmat ngamin tinakirelasyon na kijay. Anyan. Nagbasol lang arudan di asawam. Nagbasol ka mat. Di ka lang nagpampanunot mat nanak ko. Pagkawanan dak ko Nanang. Pagbababawyag tinaramid ko. Abalayan, nasaysaya at siguro nuurnusen tayon tinagbabaetan dagiti anak tayo. Ay, no siya klamay sa uray sa anan. Tanakikabit mo dyan akyaw. Nagpasikugpay. Ha, Imbag no kaya pa'y anak ko ni Jenay, abalayan. nagsinadan iti nakirelasyonan na ijay abroad, abalayan. Kan may sa agpadada nagbasol. Tauray mo't ni mani nga anak mo, kat nagbabae. Isupay ti mo na nagaramid iti may kaniwas. Sana bali at lalaki dyan anak ko. Hanggang dyan anak mo nga ay babae. Awan mo't nagdumaan na no babae kan lalaki. Tagpadadamot lata nagbasol, abalayan. Ay, ladingita kabalayan nga saan ko na maawat ang manugang ni Jenay. Tadamot tan anak na iti sabali a lalaki. Manang, noy kanak pa iti may sagundaway. Aga brodak manan, tulungan nak ko Ay,
Pag business mo lang ang ti kwartang aramatem nga gabrod. Saan ko alin niya tag business, manang? Amangan numaulit tinapasamak, Jenny. Iso asaanan. Dito'y kalatan. Taasi kaswam dagiti anak mo. Siyak ti makamo kada kayo. Tulungan kayo. Narigat mo't no nakasanggir kami latan kan ka, manang. Kaya't ko ngamin nga isaganaan itinapinta sa masakbayan dagiti anak ko. Ikarik, saan kon nga ulitin tinaramid ko? Agsingsing putakon, manang. Panunutak pa'y anaimbag. Nurumbang apalubusan ka nga umadayumanan. Wenno saanan. Agan-anad ka iti pagilyan apapanamading ko. Wen, manang. Da kayo lako man ti makaamumanan kadagiti anak ko, Kat agyaman nak ta pinalubusan nak nga umadayumanan. Wen, basta di mon ulitan ti inaramid mo, ha? Panunutam dagiti imbagbagakan kan. Wen, manang. Tungpalag amin akarikan ka. Anya, agabroad ka ko naman Una nang. Nagpatulong ako ni San Gerald. Kat imanugot mat. Iso amin gastos para iti panag-abroad ko. Ay, kasta ay ka nasayaat nga rod Tapnusan laday tagbalbalyo daw ka nagbababay tar aramidam. Grocery ak mampay, sa akto agawid. Tapno makain na agmatan. Jenny? Mani? Aping adda ka dito Dito'y apagilyan ti pagtrab-trabahwak. Anya? No kasta? May sa apagilyan tayan ta? Una yun napan nakairan ranana? Uwan nga rod. Day off ko ita. Uray siyak, rest day mat ita. Iso nga imayak na grocery ti masapsapul ko. O sige, urayan ka. Inta pa'y mangan. Sa tanto agawid na madamdama. Pakawanan na ko man, Jenny, Nakabaso lang iti kalabaskan ka. Ang nabayagan asin ni Nak, di babaik. Pakawanan nakmat, Mani. Nakabaso lakmat kan ka. Ngamin, nagsapulak iti sa bali a lalaki. Apaman anadamag ko tinaramid mo. Napakawan ka, Jenny. Agyaman nak. Napakawan ka magtan, Mani. Jenny, ornusan ta nga rodan ti bagbagita. Para kadagiti anak ta. Adan anak ko iti sa bali a lalaki. Maawat nakpailaan. Wen, apay kit din asan. Ay-ayatan ka pailang aging gaita. Ay ayatan ka mat, Mani. Ay na, maragsakan kami para kada kayo, anak ko. Naurnos yumitlaangan ti bagbagiyaw. Nanang, ay na, sapay lako matag na nayo ng tikinaragsakyaw. Si Kamanay, di kan agbababae, Wen, nanang. Kat si kamot, Jenny, di kan aglalalaki, Uwan, nanang. Nasaya at maitamay may sa pagilyan ti ayan niyo. Agbinantay kayaw, ijay abroad. Wen, nanang. Ikarimi day ta. Wanang, kat diyo ko mga rudbaybay andag iti anak mi, Anusan nyo ida atari patuan. Wen, anak ko, agtinulong kami kada abalayan. Saan ka day abalayan, Mileng? Ay kawan, Day talagayam. Apokok dagitan nay, baybay akit idan. Biyag ti tao. Ada na-receive ko a text di teacher ni Ethan Itay. Ada ka no meeting di pagadalan inton bigat. Kasta ka di? Kat mapala ka. Awan parikot iti dayta, lakay. Nalala. Si kalatan ti mapantadyak masango. Ken mangkita kan tulangan iti pagluganam. Tasaan kaya maitulod.
Ni, apay ngay. Nas ka na bantayak dagiti trabahador. Ang mga noon manen matrabaho da, nukas jay asanda mapantayan. Ay, sabagay. Sapay no saan ka ngagbantay kat agtugtugaw later aramidan da. Kung nga rod, isang aglogan kailangan iti tricycle inton bigat. Nanang, adda ka no meeting ija eskwilaan ko na ni Teacher Mi. Ay, kastaya. Kaano anak? Inton bigat, nanang. Ay, nasken nga ron nga aglangan nakmanan iti trabaho ka. Wen, nanang, masapol ka no nga mapan amin nga parents. Sige, mapanak to, anak. Sige, aggidan tanto garud nga apan ija eskwilaan no bigat, nanang. Oh, si kamat gaya, Margie. Nakarubot ka ka din ang mapan makimiting? Ay, wen kumare. Ururayak langin ti anak ko, mapan kami. Anya, kasta tilangam ang mapan ijay pagadalan? Ni, apay, anyat parikot iti lang hakmare. Kita umanday talangam. Kanday takawas mo. Ay na, no siya klaang, mabainak lakit di, nang runa tapagadalan ti papanan tayo. Ha? Kanday tabag nga osar mo. Ay, anyamatan. Chip lang arudan, daan pay. Di ka kadi mabain kadagiti co-parents mo. Si kalaang tinaidumduman. Ultimo day ta sandal mo, daan. Saan ka pa yung makagatang itibaro? No may papanlang iti gamit, mare. No lakit di ta nadalos, uray daan, okay lata. Naibaggarod kan katapasig ang inginaan nagiti gamit mo. Wen ngamin pinilit tinakiasawaat. Tay adda kwartana. Saan akaskan ka? Nga agkam-kam malaang itilamos ijay karayan ti asawam. Tapno adda mailako na apagbiagyo. Ha? Ngam oray no kasta, kitaam kumamat at ti outfit mo. Nang runa no meeting ta atendaram. Nakababa inday talangam. Dita ka man laangan. Anya? Kasta timbaga ni Lani ken ka, sister? Ay, wen mare, iso na dadahal ti aldaw ko itay bigat. Apay pay lang amin akasapulan nga uyawen dati pada da atao. Di na katagyaman, nakas dati kasasada iti biyag. Ay, kasta talaga, mare. Sabali talaga ti maramidan ti kwarta ita. Kabaalan na pagbaliwan ti ugali ti may sa tao. Nakunak na ita. Ngamin, idi saan pa nag-abroad nila kay na. Saan matakas ti ugali na. Nasaya at damot na makisarsarita idi. Ngam, kalaat mo ta nagbaliw idi adan kwartada. Ay na, damam mo kakakasta at tao. Dagitay tao asaan arumbang abumaknang. Ngamin, ibadek dati pada da atao no adan kwartada. Sapay la kumaata makaamiris dan to. Ngamin, uray ti asawa na. Nalabusan ti panagsasauna. Uray bastit laban, nagpadakkelan na. Tapno at dala rason na makasawi ti sana nasayaat. Anya kay mutten tata? Kasla di kay agpampanunot ah. Nakita yung mat nga da nakasalapay di ta arubayan may. Angam nagpur kay lata. Laklakayan kayo nga awang panunot na. Ay, anya. Ay, pasensya kan Roday. Nakita ko nga dasampay. Tiamok ako pagpigadan dagi jay. Iswa nagpura kiti bulbulong barok. Apay, gapo ka di tapigadan. Ket uray maasukan agpur kay latan. No kada kayo anak ko rapay ket mabalain. Da kami, saan? Gapo ta uray pigadan me ket mabalin a pagpunganan wenno pagturugan. No minsan, amo yun ton tata. Di kay basta-basta agpupu or no adda nakasampay. Nalawag. Wine. Maminsan pa nga ulitan yun ay. Saan la sermon ti mangagyaw? O ala, pagandara mong tilugan lakay, tasambutin tano nakalukat pa di paggatangan iti materyales.
Mabit man lang. Apay kastimatan ti angot to'y unag. Dahil dyan man alakay andong. Jack ngamin na iklos ti tawa da ito'y lugan itay kahit. Iso nga imunag ti asok, tanagpuor iti bulbulong. Anya? Iso nga napanak itay ijayan na kat inungtak. Rumbang lang. Aglablabasan dagita akaruba. Di pa'y lakit marga ay yalikod ti balay da. Total, asidag damat ijay ayan ti tepang. Tapno umakar da kuman iti pagbalayan da. Ay, makauma dagita akaruba. Huwag nga ram. Ay na, no saan la alakay dahil dyan alakay andong. Amang ano, tinapis ko itayan. Di mo pa'y lati na pistap no agnakam. Maminsan pa nga aramidin na. Ipakan ko kunkwa na dagi dyan bulbulong apupuran na. Total, isumot ti kan kaninda na kurapay. Bulbulong! Nay, si kamot gayam lanay. Amangan no kayat mo ti gumatang itilakok akan kanon. Imbagla merienda dagiti trabahador yo. Ha? Ay, sana na. Iyo. Saan kami amang mangan itikasta? Kan may sa special a kanayon ti merienda dagiti trabahador mi. Kanayon a pizza. Anya, Maariya kakagumatang itilako yo. Anya nga iti amok. Ang mga no saan analinis ti pan nakaluto na. ha, ay saan man. Nalinis da ito eh. Saan kumamot akas ti panagsasaom. Ngamin sa anak mo't ngaglako iti saan analinis. Ngamin makanda ito eh. Ingkay kit di ilako iti daduma. No, adamayat agumatang. Ay na, nana. Apay-pay lang amin alakwan nyo idakat amo yung mutanti ugali da. Ay, saan abalay balasan ko. Maudin dayjay apanangyawis ko agumatang itilako. Ay, wan ah. Nukas jay tumot lang masahair tirik nayo. Gapiti kas pa nagsasauda. Wan nga rod balasan ko. Sigod mat asan akas jay nilanay. Ngam no apay mat akala at anagbaliw ti ukalida. Manipod rimang ay ti panagbiag da. Ay, kasta talaga, nana. Ang ambayan tayon. Sana na ti panunutan tayo. Tinapatag, awan dakes nga aramidan tayo kadakwada. Agtali na tayo lataan na saya at kadakwada. Nana. Oh, apay anak. Apay akas ta lang nga masimangpat. Apay anabasbasa ka anak ko. Pati tabag mo nabasa. Binasanak ni Lloyd ije pagadalan mi nanang. Aniya? Ibagbagak ahuston ngam binasanak mutlata. Ay, una yan day jay nga ubing. Ala, takasaritak tuman ti inana. Kasano anak astrik ka dito'y balay mi, Margie? Ay, kwa. Si Mira kaklatan at nakitak mo't anak kalukat tigay ti umare. Simra ka saan mo nga impakada? Kan anya tirantam tayo may ka dito'y? Kaya't ko lang nga ipakaam mo kada kayo ti inaramid ni Lloyd nga anak yo. Ay na, sakbay nga imay ka, amo kunti may papan iti dayt na. Ngamin, nag-text kanyak ti teacher da. Ha? Oh, anya ti parikot mo. Sinalodsod ko ti anak ko. Naku na, naabasol ka numat ti anak mo. Isutiin mo na. Anya? Kaya't mo manan aparwanan at ti anak ko tinagbasol? Ha? Aging sisingpet ti anak mo. Pa-victim. Ay, no asino man ta kimbasol kadakwada, mare. Masapul abagbagaan tayo, alat talaga ti anak tayo. Ay na, awan oras ko para kadagita bambanag. No awanan ti sabaling nga ibagam, agawid kan. Ado pa'y ti pakakumikuman mi. Mapan kami pa'y ijay ini. Gumatang kami iti tinted asarming para dito'y balay mi aramid na awatam. Nasayaat man tayo may kamare. Ay, wan, sister, maborboring ak iji balay. May sak ngamin, iso ngay mayak. Ay, win gayam, nalabsak di papaarami dala ni abalay da.
Ay, nagdakil a building si ka. Wen nga rod. Dayjay mo't ati bunga ti panag-abroad nila kay na. Ay, kat, nasaya to kasta. Angam, kumusta nga tilinangan niyo? Kasdi lata. Nasayat lata mat. Iso na lang taliklik-likak no maminsan. Ngamin, uray nasaya at ti panakisaritak. Sa bali mo't ti panagsungsungbat na. Ay, sinabi mo pa. Iso ano kasarita na, kasaritak mo't. Ngam no saan? Saan? Anya, ag-advance manin ni Nestor iti kwarta, lakay? Wen, isot na ko na itay. Ay sana mabalin. Ibagam kadakwada nga ikaro da pay amin abalida. Sakbay nga ag-advance damanan. Kasapulan na nga rod unay. Aganak ngamin ni bakit na. Aramatan na di ospital. Ay saan? Dakkel pay lang tibali na. Naskan nga ikaro na pay. Ha? Ni, apa yun lakay? Nagsirwar matan amin at tao iti babalay na. Huwag nga paiso. Ni, aduda iti igid ti kalsada. Mabitnan, isardang mo bi itilugan. Nagpigsaging ginad, bakit? Walang piso. Sige, rumortan itilugan. Kartingam lakay. Ay na, naibaglakid din ta nakarwara dagos nagiti trabahador da roday. Iti mararami da balay da. Wan nga rod lakay. Na, Imbagla nga tanarik na daadagos dyan napig sa aging ay kinag. na. Sayang, tinakila balay amararamid. Nargayan. Gapo iti napigsaging ginad. Wan nga rod. Apag isupay mo't anak kaparada ti may sa alugan da itirwar. Iso anatupakan. Ibalay tayo. Awanan. Anya tinapasamak. Apay nga kastoy. Ha? Natupakan tilugan. Awan apulos tinagmamayan ti amin. Sanutay itan. Awan na pulos nagbate kada tayo. Mararamid pa lang ti balay anabayag ngay nararapapa. Ang namimpinsan mo na napukaw. Gapoy ti ginginad. Apay kastoy mo tinapasamak. Lakay, awan serbiti amin anay pundarta. Amin na sakripisyom ije abroad. Awan serbin. Tinapatag. Awan tinatay. Nang runay ti anak ta. Ay, naimbaglangan. Tanaira na nga da di pagadalan. Kandag iti trabahador. Naimbag ta na karwarda dagos. Tano saan? Amangan mo, danatay. Kasano tapait na. Kasano tayo amang rugi. Ada, si Diyos, bakit? No da ito'y tiwagas na tatlo makaamiris ta. Ako ta. Ngamin, manipod nagsasarano ti grasya iti pamilya ta. Nalimpinsan na nagbali ti panakilangin ta kadag iti tattao. Da ito'y kumiti agbali na palagip ka tata. Kita ang tinapasamak. Nagpigsa da jaging ginad. Ngam di balay ni tata insyong nga asidag iti tagpa. Ket polos asaan anaan ano. Ti balay ta nga ipatpatak darta. Ket adda iti patad. Angem apay anarba. Oh, Mare, da kayong matgayam. Sumarag kayong Agyaman kami unay, Mare. Mare, mabalin ka di ang makipagnaad kami pailaan ka na kayo. Ha? Ay, wala Mare. Awan parikot iti dayta. Ay, kinapudno na dayta ko mati ibagami kada kayo. Ang imay kayo matan. Ay na, agyaman kami unay, Mare. Talagang awan sa bali ang pagkamangan mi ita. Saan mat ang mabalin na maturog kami ijay lugan. Ay, okay lang, Mare. Kan nawaya mo't diti balay. Iso na lang nga ta sana konkreto to'y balay, may Mare. Uray saan ang konkreto, Mare. Ta saan anan ano itigingginan.
Wan makit di Husto ka mare. Ang wala, di ka nagsangit. Mapantayo di kusina. Adain sa gana ni nanang apang rabyan tayo. Mangan tayo pa'y. Tapno makainan na kayon. Mare, pakawanan da kami kuma. Kadagiti amin ang nagbasbasulan mi kada kayo. Ha? Amok ang naglablabas kami idi kada kayo, Mare. Nang ronakan ka. Jak namnamaan nga oray kas jay. Katrin ato da kami lata itinasaya at itipagtaangan nyo. Itatawanan kami. Awan day jayan mare. Baybayan yun. Parte ti biyag day ta. Nakasaysaya at ka talaga ko, Mare. Kat agyaman ak unay kada kayo. Mababay na kon kada Margie, bakit? Ngamin, bulan ang tinapalabas manipod na kipagnaad tayo kada. Kasta akmat lakay. Kasta unay tibain ang marikrik na kita. Nga maawan mat maaramidan tayo. Ngamin, saan mat akas ka rin na ang makabangon tayo adagos. Ngam sa nabali. Man nakawat mat da Margie. Hey! Ha? Tata, anya day tayo matyo. Ay, nateng day to'y roday. Umay ko itad kada kayaw. Imbagla si daan yaw. Tapno sa inyo nagat-gatangan. Ay na, agyaman kami unay tata. Agyaman kami unay iti kinasaya at yung kada kami, tata. Itilaksid ti saan anasaya at ngayon pakpakita mi idi kada kayo. Ay, bye-bye anyo day jayan. Napalabasan day jay. Lanay, roday. Biyag. Ti tao. Naimbag nga oras yun, Nana. Jakay, balasang ko si Kamat Gayam. Anyat lakom ita. Medyas kan boniti, Nana. Mayat Hindi pa nagtutudaw. Payong kan butas ti sor-sor-sor mo ngay laklakaw. Hangam ita, medyas mat kan bunitay. Wen, Nana. Tapa naglalamin manen ita. Talaga bilibak ken ka balasang kaw. Nalaing kang agpanunot iti ilakom. Amangan no inton summer, face towel kas kadapan nyo mati ilakom. Tapagpunas itiling at no napudot. Ay, kat mabalin lataan, Nana. Nala, mangpiliak man nga ron di talakom. Tanay kasapulak ti medyas ken bunitay, tanalamin ita. Tatang, kayat na kayo kano ang makasarita tinobyok. Apay, anyat di baga na agluray. Kwa, dumanon dansan, tatang. Anya? Ay, makiasawa ka na nakaw. Uwan ko ma, tatang. Nakasaga na kayo na ya. Apay, daor nung jinubyaw, mapagkasaran yaw. Adda, tatang. Sa bagay, natalgid mo't ti trabaho na. Kan madlaw mo't anasing pag. Kang runahan ti amin. Ada kay mutan iti husto nga edad. Isu nga awan problema kanyak. Malaala-ala nga road. Ibagam ta kasaritak to tinubyam. Jakay adak. Panawam daytan. Adaw ti mabalin nga ginaw kadagita. Kababain mataan no sa anak at tumulong, tatang. Ay naanak ko. Ingka kaagtugaw mo ije salunan ta makisala ka. Kurang ti babalasa nga isala dagiti babaraos. Ay na, awan asam ko ang makisala. Amuyo mo't day, tatang. Ay na, saysayangam ti gundaway anak ko. Ay, ado ti dayo a babaros. Bareng adamo makasirpat keng ka. Rugyan dakmanen ako nagtatang. Panawan dakit din dito. Jak mapanawan to'y ar-aramido. Basta, sa anak ang makisala. Manjak, tatang. Joy, ading, rumara ko na. Tain nakpay agangkat itilakok. Oh, Joy, apa yan? Anyak pagsangsangitam? Ada problema manang Jackie. Ne, anya dayta? Masikugak. Anya? Ala ka! Kalkalpas pa'y latikalay sa tikabsat na.
Masikog kamutan. Makiasawa ka nga Ruden, ano kas na ading ko. Asino ka di tinobyom, Joy? Ni Jeremy, manang. Ha? Asino a Jeremy? Ni Jeremy akaruba tayo. Ti anak da na sita. Anya? Inauna akiti 2 atawon. Ay, unay kan aya. Nag-uubingan kayo pailaang. Kasaritam ni tatang. Ti kayat tinobyok. Agnaud akon iji balayda. Ay saan, Joy? Urayam ang makapagkasar kayo, sakay to agden na. Dayta ngamin ti madikada kayo kat, taasawa ti amuyo. Kasla nalaka ti panaki asawa kada kayo. Manang. Ay napasensyakan iti panagsasaok ading ko. Ngam aklonak, nasakit tinakam ko, ta nagsasapa kayo asumrek iti estado ti adda asawa na. Kalkalpas la ni Glory ang nakikasar. Ita, ti kayat mo, makiasawa kamutan. Hay, makaamu kayo no agsakit tinakam yo kanya. Ngam ibagbagak lang ti marikriknak. Kas kailangamin maibusan iti lalaki. Malakpasin siya amon ni Manang Mau. Napanugla siguro ang napandagla ko. Iswakas jay. Ay nalakang agpungpungtot ke ino ko ah. Malalaala. Pagsasaritaan tayo na imbag. No anya tirumbeng ama ramid. Jackie, anya ngay. Kumusta ti dardarirag kung ayat kan ka? Imbagak matan, Jimmy. Awan pa'y planok amaki ayan-ayat. Trabaho ti in-into narak. Kayat ko ti makaurnong. No agasawa tanton, siyak ton ti makaamong agtrabaho. Tauray Laging sikat. itak, Jimmy. Ngamjak kayat nga agur-urayak tulaang iti-itid ti asawak akwarta. Ah, Kayat ko ti agtrabaho. Jak kayat ti mangnamnama iti sabali a tao. Nga uray mismon to nga asawak. Iso asumapol kalaangan iti sabali nga armam. Taawan mauray mo kanyak. Tatang, agabrodak. Anya, ay una yan. Apay, saan ka amap iti trabaho dito lugar tayo? Kurangem ti matmat gedam iti panaglaklakom iti kumpormila dita? Basta kayat ko ti agabroad, tatang. Padasat ti dasat ko ijay abroad. Kayat ko ti makaurnong adagos. Ay nano siyak ti masuro. Turay di kan pumanaw anak ko. Nang runa ka awang pa asawam. Ni, anya kumangay ti pakainaigan ti asawa iti panagabroad ko, tatang. Anak ko. Dandani maong putan iti kalendaryo ti taon mo. Apay awang pa laplanaw mamaki asawa. Nakiasawaan dagiti kakabsat mo adua. Ang masika nga inauna. Awang pa'y nubiyaw. Lunam nga minin ni Jimay. Nasing pagkaday dyan nga agararam keng ka. Ay natatang, awan pa'y planok amaki asawa. Sa anak pa'y anabakutan. 29 ko lang, ubingak pa'y. Ay, uwin Hanggang kaanon tupay amaki asawa ka ngay mag. No talaga mo lang nga planom amanggad ije balasiw taaw. Nasaysayat siguro no makiasawa ka pa'y nga umuna sa kanto agabroad. Ay natatang, tipan nakiasawa, saan nga innapuraan dayta. Dumteng ka nung nga road, akas na agtatakaw dayta. Kalaat adumteng, saan ang mapakpakadaan. Ay, Kinapay aya, ada kayo ti madanagan. Jakto pa'y madanagan, da kayong tulakit din. Dumteng tulat ta ka di, tatang. Ay na, agyaman na. Oras manen ti panag-ina na. Ay, nagrigat gayam at talaga ti trabaho dito balasiw tao. Kaya rigam gayam at talaga ti kaslanwang agtrabaho dito eh. Ang ano sa kuna? Tinapatag, dakkel ti sweldo. Ken naanos dagiti natumpungak nga amok. Ken saan da pa'y anaimot. No anya ti kananda, kanakmat. Iso anaga sa taklat ta, nga oray medyo narigat ti trabaho. Anos at talaga. Umadanin ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Nagustuhan dagiti amok ti serbisyo. Iso nga agsubli ak tumanen dito eh.
Manang Jackie, agyaman nakitin sangpet mo apasarabok. Kastamatan nagitinted mo apasarabo dagiti anak ko. Oo na yan. Masikog ka man gaya man, Joy. Wen manang, may katluntun da ito yung anak ko. Kan uray ni Manang Glory. Masikugmet. Ha? May ka manumatan ti sikog ni Glory. May katlumot lang, amanang. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom? Ay nasaan adagita nobyo wenno as asawa ti prioridad ko. Makauray dayta. Ngam manang, amang ano nalipatam mapanan ti tawon. Nasuro ko na 30 ti tawon mo. Kayat mo ka di tagbakbakit abalasang. Ay na, ubingak pa'y ading ko. Adan to pa'y makiasawa a 40 ti tawon na. Jak met itulok ang mabakitanak abalasang Jak kayat. Nagsublimanan ni Jackie ije abroad, paray. Ay, wine, maray. Awan samot plano na makiasawa di inauna nga anak mo. Ay, nahay, jak amaw kong kuwana. Awa mayam mamuna, nobyo na. Ay, hey. Amangan no mabakitan abalasang dayjay. Naggagatmot nga men. Nagswerte ka iti dayjay nga anak mo. Ay, uwi na. Awaan ti makunak iti dayjay nga anak kao. Ay, talaga na diskarte iti biyag. Kitaam kat pinadakkel nan ti balayaw. Wine, iso ti mangmang tadi ti kwartak maray. Iso na lang ta madanaganak. Tanay, mabakitan samot abalasang ang anak kao. Ay kat, adan tulat ta siguro Amangan no makigtot kan tulaangan. No ibaganan makiasawa. Kastoy latan tar aramidak. Agtrabaho. Kat no nakasweldo pauitak ni tatang kandag iti kakapsat ko. Ay, trabaho latan tar aramidak. Kastoy kadilatan aging gaamatayak. Agsarmi nga ket di man ta sa anak pa'y mat makaturog. Ay, talaga abo maketak maten abalasang. Madlawan iti langak ti panagbakit ko. Ay, pati tawan ko. Jak pa'y napupuutanan. Dandani akmat gaya man nag-40. Ay na, agba akak samot ngagpayson. Jakmat kayat Adun tinaamamok anabakitan abalasang. Kat kasta unay ababawi da asaan anak asawa. Eh so ano mabalin? Ay, jak kayat tagbakbakit abalasang. Ay, umadani manan ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Ngam panagkunak, agforgudak to siguron. Tabarang makaasawa ak tupay. Jak lakit di kayat ti agbaak. Nasayaan magtasaan kan nga agsubli iti abroad anak kao. Adan ornong mau, makapagnegosyo ka ano kayat mau. Napapintas mo to'y balay ta. Asawa lat kurang kan. Tatang, Apay, talaga ka di nga awanan planom amaki asawa. isungarod anagawid akong tatang. Kasangwak matan ti may papan iti bagik. Eh, kuwan, anak ko. Rumbeng laeng, tanay, dan tani 40 mon. Nakaapapal dagiti katawanak ngaglabas dito'y balay. Kibin-kibin da dagiti anak da nga itulod da iti pagadalan da. Ngam siya, awan pa'y anak ko. Lumabas kami pa'y Jackie, balasang ko. Sige lang, nana. Nakapanimid gamot nakatanaw di tatawayaw. Di kag pampanimid Ay, wala na. Sige, labasan da ka pa'y. Wala na. Dalugan ang nagsardang iti batong. Anakaw, lugan ni Jimmy nagsardeng iti bataw. Ay, sus na damag nan samot ti kaadam, iso nga imay. Anya?
Nabayagan nagpukaw ni Jimmy. Manipod nag-abroad ka. Napanbet nagtrabaho ijay syudad. Kasta aya tatang. Sige, tainak sabdan. Nay, mabit lang. Di tan sa makaro ba ti papanan na. Iti balay ti barkada na iday. Ay, wan nga rod. Adamat kadwa na a babae. Kandwa nga ubing tatang. Unag paisaw. Pamilya na nga tadagita kakadwa na. No kasta, addan asawam, Jimmy? Uwan, Jackie. Duwan na kiti anak mi. Kasta ka di? Sika nga manumot na ti anak yo iti asawam. Kwa, awan pa'y asawa kan anak ko, Jimmy. Anya? Ni, apay ngay? Kwa, agbakbaketak siguron abalasang, Jimmy. Manang, natayan ni tatang. Awanan ka duwam dito'y balay. Apay no may kan agnaid iji balay mi. Anya, ay saan? Diyak kaya ta nakababain, Joy. Ala, pagbainam ko makat na singpot ti asawak. Uray pa'y, basta mabainak, didak pa kadanagan dito'y. Takabailak nga uray awan kadwak. Sigurado ka, manang? Wen, agyaman naklaangan ading ko. Hello, Glory. Apay? Manang, agrobot ka. Dagasan da kain ton madamdama. Ha? Papanan tayo? Intayo ag swimming. Anya? Ay na, da kayo latan. Agbati akon. Ay na, saan ang mabalin? Si kangarod ti kayat mi nga ipasyar ka ni Joy. Kayat mi nga ag-relax ka mat, manang. Anya? Datayo laang ti mapan. Ti pamilya kan ti pamilya ni Joy. Ay, sige nga Rod. Da kayo ti makaam mo, ading ko. Ay, jak ko mamapan. Alaman laangan. Patgak dagiti kakabsat ko. Naimbaglakit din tanasingpet dagiti kakabsat ko kanyak. Agyamanak, tainik kanak iti kakabsat anasisingpat. Diyos ko. Hello, manang. Ada kami manang kadamanang Glory. Kadwa mi dagiti kakaanakam. Ay na, naimbag man ta nakaumay kayo manan. Ala, sumra kayon. Oh, kids, ag-bless kayo kanya antiyo. Ay na, God bless you, kakaanakan. Ay na, nakaayayat mat dagiti nga ubing. Kasla anak ko idan. When isudan ti bilang mong anak mo, manang. Kan kanayunan mi ti umay mang sarungkar kan ka dito balay. Tapno saan ka ama boring. Ado ti kwarta, manang. Ala, inikandak manan idinapan alawas. Kat sa baling mo't dayjay, No dape ka sa pulam, ibagam laang manang, di kag babain. Kano ka sa pulam ti kadwa, ayabam laang dagiti kakaanakam. Umay da kakadwaan. Wan, ading ko. Kanayon damat nga umay maturog dito eh. Iso nga awanan tikid dawag pay. Sa anak gayam ngagmay maysa. Ngamin, adda kayo akakabsat ko. Kastamot tandagiti kakaanakak. Agyamanak ta nakasingsingpet kayo kanyak, ading ko. Nasingpet ka ngamin kada kami, manang. Nang runa ideawanan kami. Sikatin ang tultulong kada kami. Iso nga ita, da kami mutimang tulong kan ka. Agyamanak ading ko. Ngamjak agur uray iti anyaman asukat na itulong ko kada kayo. Umdasan apakaragsaka, no makadwa kayo iti uray sumagmamanulaang nga aldaw. Sana bali, manang. Kanayunan mi timang sarungkar kan ka ditoy. Tadi mo mat ngamin kayat ti makipagnaid kada kami. Ay naading ko, saanan? Mas komportable akno dito'y balay ti pagnaid ha. Ay katuan saan da ka mabali napilitan?